I pozdrav svima, dobrodošli u moj mome Bitter ili danas ću vam pokazati da napravite vaš logo za još jedan kanal. Znači veoma lako, samo prethodno i bit će uspješno. Prvo što trebate da uradite, uđite na YouTube, uđite top 5 photos for logo, jedan tekst, skinite neki po vašoj želji, zatim skinete aplikaciju foto, zatim pokrenete, idete ovako u ovu sliku, gledajte load your image from device, zatim taj logo izaberete što ste skinuli, idete na ovu olovku, opštine. Ja sam već napravio, hoću bez vezova, ali Bitter. Idete size, ovako ja napravim. Možda malo veće, style. Napravimo neku boju. Neku belu bi mogla raditi. Ovako da stavimo belu. Imate tilt ovako. Movimo to ovako. To nebudete, zatim idete ovdje save. Ovo se save-a. Naravno reklamu. Ja se save već na YouTube. Zatim se idete na vaš kanal. I stavite ovdje sliku ovako. I ovdje dodate. Tako da već sam spremati kliknuti na ovo crveno dugme ovdje. Evo dugme. Lajkujte ovaj klip, subscribe za kanal, komentarima napišite jesam i ne hoću pozdraviti u sljedećem klipu, ali to radite na ovaj klip.